Nama saya Dr. Asfar dan isteri saya. Nashra. Nama saya Amir, jadi isteri saya Ifah. Kita buat di Villa Riba Flora, Sungai Sungai Buloh. Buloh. Rasa saya happy sebab semua berjalan dengan lancar. Turun tu pun berjalan dengan lancar semua seperti yang dirancang lah. Tak ada apa-apa isu. Untuk saya tak rasa bersangat sebab saya percaya semua orang yang saya hire masuklah daripada nikah satu punya koordinator semua. For us, tempat ni is very havoc and actually we didn't expect the crowd is like this. The weather is perfect and perfect sangat kan sayang. So kita betul-betul dapat a wedding yang kita nak, yang kita inspire, which ada di nikah satu Sungai Buloh. I mean di Villa Riba Flora. Ramai puji tempat ni cantik. Dan makanan sedap tu yang penting. Daripada awal majlis, daripada tibanya kami, alright, at the waiting bay dekat belakang, sampailah berarak, masuk ke dewan, salam restu, makan dan juga sesi potong kek. Everything went so well, tersusun, and we would like to thank you to the whole team to make it happen. And without you all, we don't know that we can have all this kind of thing. So nikah satu memang terbaik di Villa Riba Flora. You guys did very well, very well. Bagi saya sangat selesa lah. Dia sangat helpful. Sampai ke malam tadi dia communicate dengan saya. Adik saya design planning dah siap, dah ready. Dia pun inform everything. Communication sangat smooth dengan dia. Sebenarnya planning ni saya baru nampak. Dia macam baru masuk design yang baru rasa. Sebab waktu mula saya pilih design yang lain. Yang bunganya warna biru, pink macam tu. Tapi yang ni dia macam baru update dalam katalog. Saya terus ambil sebab kena dengan family punya colour. So, cantik. Dan memang saya terkejut lah sebab nikah satu dapatkan saya pokok yang saya nak. So it's a real tropical flower. So we really appreciate the whole team that managed to make it happen for all of us. Sayang. My husband tak bagi I tengok design lagi. Yes. So waktu I masuk dewan ni, inilah first time I tengok Betul. the design. It's a surprise for her. Surprise. Macam gila. Beyond expectation. Dia masuk dengan I punya bunga tangan. It's made by our own sister. Of course, kita recommend. Saya rekomenkan kawasan ini sebagai kawasan cantik. Bukit, luas, fasiliti cukup. Ya, landscape pun cantik. Dan kita tak perlu risau pasal keselesaan gas sebab everything macam dah complete ya. Gas pun akan selesa lah air kita. Kita bagi 10. Saya rate 5. Mudah kan? Kahwin je lah.